Habar ben usai pan, jad ben riuru kasan. Refresh with Umrupa Premium, Meghalaya's drinking water that quenches your thirst. Kublai pi baro nga di Louisiana wa lang nga syong nga sa halumo ba dong sora ti nga deiru katrar jong Louisia's Kitchen. Ti ka Louisia's Kitchen Jingbam menshwangi dan atli outlet kawai ka dan hapo lumuba at kani kawai mentangi dan hapo lumdaw sa nandray nakadaw ba halumo ba kalong residential area pala ti babun ki customer ki makiko awan at ang malong ki jinjare ka parking space ti nakatakadaw nila chef bed tang niya ka cafe kajungi shami siya po lumdaw sa siya pramer ti kadehang ni hapo pramer lumdaw sa hajrong jong ka bobatri ka jingper lani ka uniqueness juni kadai ni serve Korean ni aki Korean cuisine tang ba ndai ki authentic Korean ki de fusion ma ani novel cuisine kumani ang kadai ka ba ni wanra ya ka Jingbam jong ki Korean but ki mar jong hi Khasi hakata ka twist pade ni wan ni serve ki pat ba with Shet Korean ramyun. Berapa kita iwan ra kedai bet nasionalite na yo dan kita ngi order na boy taro. Hanya kita lupiat, kubi, kacor, risbin, palong, baru. Ki produk ki babun ni bang mission bet na sani ni bijur ni mission bet na sani na po shlong bet tade kini ki sticky rice ki sok maret kini ki Jingbam ki mar ki mata ki ingredients ni persang bet bang mission na sani like no stang ki don ki jat ingredients ki bang yo na sani dia ni ban si bangin shem na shabar ban pen itu ya ki brio ya ka bam ka jungi ka jing ruspa jon ka kari ka jungi ki product ki bami nang Kani ketika Korean fried chicken ladang dia mana kani pada ketika chicken ni kena bentak bibimbap dan kani ketika pork bentak ramyun Lala ka jong kerukom lala kejong ajing shisang nasdang na ka bakery kajing sedang jong kajing kakam ko jonga ti na ka bakery pade ni persang ban introduce kini ki Jingbam matmai ka recipe ka banga ngasnahi ka tinang tu kanyi yo men sim suki then after kani ka baka hit ka covid ti hakatu ka por kanyi sedang ban pli ni no i dukan tarpari jungi hang tu halat lo mo ba nang tu kan nizang ban introduce kini ki Jingbam ki jungi hakani ka kam Shet da jongka bakery ngala khamslam la long na dum tala khat news na mi bangale ka bakery henry ban don outlet pad nani ban introduce ya Louisia's Kitchen ha po market pad ni rang don ko ma sauce nam
po bengi sedang nia don tang ko ba saungut po bengi nang tang ko ni ko den hadin ka tu ni pen kiu shu ka jing don kam ka chong ka kam ti ni pen kiu ni bu lang ki part time shu ni bu ki full time kum ki part time ki Shet usually ki lecha ki events ing tu la ding don kam lani kum ha ki catering orders im tu bengi yo ngan kam ki service eating ni khot ki part time tu ti ki full timers ya ka bamenta ki don kum nyungut ti including bat nga pate along prangut ti ki part time ki don hi kat tu kat ningut ma ka depend ha ka kam te lagi khon jonga ki iwe idan haka fourth semester iwe idang sudah bek exam 12 iwe badang grade idan ha class 7 minta tang baru laingot kilong very supportive ladang adon kam yeki dan yeki i banganga kakam jonga kadon kam yeki kilong koloi ban yarap kilong koloi ban wan trailang trailang ai ngoi boleh pat bagi khon wi jonga pat ki imat ki i kata ka jingkit ken ka jongi bang ayo ban sim ban taning kong du ka di po autumn fest ni pen i sha hang tu ka di host nam art lam bakalanga tingi yo sha hang tu bangin introduce ki Jingbam ki jungi nang tu mi yo feedback dan hadin ka tu ni let join ya ka hill festival hadin ka tu ni join ni ki local fairs ni ki pop up sales nang tu ni la let hapo ka monolith festival literary festival tadi kan ni ka kanik barang sudah mentari sendu Christmas Carnival di labun ti ko ni ISL im tur kum kitur ni la July ti new day u bibimbap uni deu Korean ramen, but uni deu Korean fried chicken. Begini ki side dish pat sokya, kimchi, cucumber kimchi, dan uni damuji, uni deu salad, dan uni deu cabbage kimchi. Yaga bakery ni dan saungut ki staff dan arngut ki production bakers manga but iwe helper te ni shim order long ding ba WhatsApp la ni kontakte la direct contact la ni through B2B kuntu di la lingba social media untuk ni yo order si ki bakery hindi ben ong bangin supply tingin pat la tang bangin shim order bet kuntu ka ika bangin misdang bet zero nim don funding ning ko te nyawat lenti ti hadin ketupat ngayo jingarap na po DCIC office ya ka PMEGP scheme ketupat de kade betek na bantaka bakery ti wala ka ni struggle hi ada ngiyo makana itu funding nang tu nang mapa kajing don kam ka buon handre ka fund mission duna ti nang tu hi suki ni tray tatat ni dia tatat ni roti tatat ni pentelun ni ketuka kam ti nang tu hi ni sa la ban penlong ken pun orlong ni don hapo Instagram kadai luzias_kitchen ni don hapo Facebook ru Luzias Kitchen ni hang ni prepare ye ki naki snacks ni don ki Korean fried chicken ni don Korean chicken popcorn dan ni don ki corn dogs dan kimbap ru ni don varieties nang ta ni don ki ramyeon ni don ki jajangmyeon ni don ki tteokbokki dan ni don ani buon ba kita Jingbam de ti nakatagadaw nga sa ong ipigi product ali yawan ya persang ban ya mat ini Jingbam ti bangi ni pen kre tangkum tahi bersyukur